dum so da so o aje obi a won kan koro yi kontomponi a wonya heaven a won ko da obeka che so kum chi ata se dum so ni wo pass yes dum so wo want to me and face dum so da want to me and face na jo ma ba oba ye boso me na awotwe me no onye magic Okay. Davio eni penya abotre ma jo ma obi ye ni won mo betumi di pressure ato jo ma so jo ma ko fie a wo sen ba ye no a nanado ba ye no ana Ghana fo na hu se ewi ase sa usuo nsuo ne nsan ana hu di mu odu ana akodwa me no a ana hu di eba ana wo de hye tisire mu a unto na ntwe yale fo da ana wo nua ba akwa awade no de adwapade bebe fie a wo hia wakonta hwe ni shu na nanado ye kai no Oh, Papa. Dabio ye kai na ade a metume de kai na nanado ne se wanu ni obi a obese nyankopon bo na wo ka kire wurade se wurade Mercy National Cathedral ama na Ghana fo ye sika a ye de beye bibi na nado edi say $58 million ekowuram na aso dan na dan swimming pool e be ka na nado no say tama Rollins te ase no ne Rollins nka na meka se ne tan for pa ne Rollins ba Rollins wu yo koye ene na nado ene Rollins yele party ase no won sa na akokora ne abrewa no won twi soloku fam na nado ni obi okoyi ase na ahemfo tewa no de ne sabe nkomo sole wo ka bibi fa na nado wo se na mamu obebu ye no ono ye West president e wa Africa na ne yele na ne bu ofu no otwi afa speaker of parliament so ko me ba Ghana akwara na nado yele me hu se wasere da Ejego eja anya babedu nyame aye Ghana adom ene ye de mampeni John Dramani Mahama asan esi Ghana konwa so se mampeni bi ma wo ba beto aso afiri bia na adodan kwakufuado e de Ghana eduye no na ansana papa yi etinya babedi abato no mu enkunim no asofo bebre ena eye adwuma e de ma papa wo mo ye hu wo mo e wo media no so ene wo mo so na eye adwuma no e wo ase sofo ba kwa na odi mutintim eye pa ene prophet Kumchacha ene otimi kopie mu e wo dwumadi na se a nyame aye yado aminsa aka no studio sa mene no eba betwetwe nkomo na bisa ne se dwumadi na wo kwa ase no sen na dwumadi no ekọ no ekọ awiye ni nyina no sen ena hu ni ma afi bosha mampeni ahye se wo ba obeya ma Ghana no sen ena papa e ka fa ho bisia ka no ho ni ma prophet Kumchacha akwaba mo akwaba mejo so mame yo papa ya senior titifo no hwehwe ni woni gina eno na enne abamu mampeni asan ababetna Ghana konya so ukopie mu dwumadi na se sen na hu ni ma fa medase mami chi ahwefo a ehwe yenkase osoro nyankopon ehira obia na enso obia yi afefofo yi mo awo mini aba enne die si ye no ebi nsi da okay me mani afi kakra me wo 50 sim eti no mani afi kakra na from 1992 ye ba kabina min kabi amamu mu no enene da say ye de omampani bi si so okay na yama na fena no wakutam na Ghana ahu se obeye adwuma no enene da aye soronko da bia de ye soronko but ene de ye ne buro ni beka say so unique okay if say so shot dom e ba ya na enye dom ketwa ebi si da setem bia 8 years bia yes san banya okay ya na me kobi by ene de ye no si ebi si da o say ade ba ko a me mehu ne say ye papa John Mahama no ono no we ni pasuru nkubi ne nyame de ne be wiase okay we special ene nyame de ne be wiase it won say ye beto abai no niema bebre wo ho a ofemu nenso no de nyame aka no eno na ebe mu abamu so kama etino ene dwuma de ne de in fact
aye friend aye akono eye mo ake beka say jollof bibia bi wo mo aye akono aye kama okay papa wo kire se enede no de aye soronko edom epu ba se menye dom ketwa edie na wosusu se ehye ganafo kutupa momuji twi ebeta adwumade ni so a emanitimi ye soronko chen ni abetwam nyina se ganafo esu ogunyame so ache ena ekoma de nkrofo ache ena eskoma de nkrofo ache ena nkrofo sika ahye wo maimu yehwe number 1 issues na yehwe bank issues we baaye na obi akoto bond yefre bibi bond ewo bank na wato pensioners emrewa ne nkokora a bond no onwe bi ato no 1 year 2 years na do baya kwase me de mensa to scan so obenye scan no a ye wow de na agi 20 ayi ya ahi baye 5 years and 10 years na obenya okay na etin krofo a yesu we system ni mo no do so pa even card dealers yesu wanwa edin ya mafra brochile ba yesu wanwa ti o man na mu ekofa ne ma etse dollar ne ade obi yesu okay asofu osu businessmen businesswomen da kum su nyina yesu okuro dem okay etie na me sofu kum chacha me kwase na ye dia financial doma amansa sister bi kura gina me nchen obe 37 years so awotare ye dia a financial doma amansa na sister no was start issue adenti na wo so mini aba wo gina me nchen bi sansa ade no so wose ne mba me yensa na bra wo bre pa no enye izo awa abrabum a no si baby ana oye ni sika adwuma bi ni ade kora aban ne bai obekuro su ye e ma okwo down okoya ko zero etie ne no ade kese na asi pharmacy soro okay what am I say nipa edi awre ho doso e na ye ka bibi say majority carry the vote nipa dodo na etie mo fure nyame okay so we shall 1982 be prim na asofukum jaja make ya parliament hwe afie we ya buy 2 yi NDC fokuta parliamentarians nko abe 180 something okay and MPP ekuta be 80 NDC kuta be 180 something and we kuta ebinsi da okay and I said ye joma ama and the train be wumiamu na that is say a mystery okay ebinsi da okay eti joma ama de bia me kase wo we nyame na yi na magana fo anaka joma ama wan kwotena fie be 4 years ya ana 8 years ana no tiso saa ena ode call pension ana se ni 8 years so ye no wan call amma biema anka gana fo enwu difference or joma ama ene na na do amamu okay but on say joma ama ko fie a wo sen ba ye no ana na do ba ye no ana gana fo na enwu se ewi ase sa usuo nsuo ne nsan ana enwu di mu odu ana akodwa mienu a ana enwu di eba ana wo dihye tisire mu a unto na ntwie yale fo da ana wunua ba akwa awade no de adwakwade bebe fie a wuhia wakonta hwe ni shu minia ba shu na betchere na so wakonta nya bia ana wonya bia ma wunua ba na wunua ba nso de bia be fie na akonta shu apega efefe wata no etino joma ama yobi a sofukum chacha won papa ni yenhira okay ani nhira no ano de mpa amamu no MPP amamu na nkoyi akame ba ho se bebi asese ye papa mahama abai obeto aso fi na do dankwa kufa bi wie ye no enu nti ansa na ebebo awura ni wo ba bayi nim no ye ni kan hwe na nado amamu no ede ne de na osusu se ye se anya hwe kra no ye bi kakra eye
ɛdeɛn na obdefo ni fam nyema bɛyɛ nan enum bi a na nado ba yɛ ɔyɛ yɛ a ɛyɛ anka wo sɛ o wedi na wedi yɛ tan no uta okodo yi ne mika wedi ɔyɛ yɛ wayɛ adeɛ ɛne ɛnyɛma bi a wɔyɛ yɛ so a anko yi a wodi bɛgyina so bi etu mahamafo na nado yɛ den papa wanyɛ hwe oh papa wanyɛ hwe kra no free SHS wɔde aba digitalization Yabio ya na mo kasa asɛm na self free education na da ho dedaw ana wo baayɛ ana ade Ghana sika ana wo de yɛ what as a free education no that way your constitution papa constitution our constitution okay hallelujah amen atam fo bembre mini aba e wo mu deda okay that no sabe shall call ye free education that's it what the dollar could do 17 18 20 that's all call ye free education that koto petrol that call ye free education koto electricity mo that is a sabe seja kumdwafo edidwa so what am I say kumdwafo edidwa ebi na do ye no etime so obi bi sa me say so for kumchacha ena enema enan enuma na do eba ye obedi akonya den na ade kai na do ye kai no oh papa dabio ye kai na se ne mpenifo kra se sebe ananemiam yakwa won nka ye da oh mini aba eno ya wo eno na ye eno ya wo wasam obi a won the opinion okay but me ameti we soft kumchacha aka se men kai na do dabio eda ade a metumedi akan na do ne se wanu ne obi a obahye nyankopon bo na wo kachire wudade se wudade Mercy National Cathedral ama na Ghana fo yesika a yede beye bibi na nado edi say $58 million ekowuram ne sika no hye se sa so abofo kora hwehwe na nado won hwehwe ni serious because wo shebo a na wantu ni ani so a mempese me de ma no beka ya yen kan Ecclesiastes chapter 5 verse 4 da yen hwe so obi shebo a na wo ani bo sane so e den na to no okay that wo kasa so fukum jaja men kan na nado a dia me de ba kan na ne se obehye nyame bo so obesi aso dan na aso dan na dan swimming pool ana de to so mi no kasa so fukum jaja men kan na nado a ade a me meto me de ba kan na nado no se tama Rollins tiase no ne Rollins nka na meka ne se ne tanfo pa ne Rollins ba Rollins wu yi okoye ene nanado ene Rollins yele party ase no won sa ne nko akokora ne abrewa no won twi soloku fam ena me de be kai no okay da ka se me san kai nanado a ade a me meto we so kum chacha me de be kai nanado no se nanado ni obi okoyi ase na ahemfo tewa no de ne sabe nko swale because yehu o buni wuchi obi a obi ase okay what am I say ena me de be kan ana last one I be am de be kan na nado ene say won sere da ya hwe bawumi ayere wona baabi a na sinyiba wo sere kama what I say bawumi ayere sere kama me be wiase a me hu na nado yele Rebecca won sere da that sane ma we na me de kai no e dey bi na me de be kai na nado okay na sense na say papa wo kire say ade ba akukura ni wa Mame me dia me ya ne me interview sa wo e bia woni me suban wo se ne ma nan num ana wa me fan kai ma ken nan ni num na wi o san bibi sa me negative by question dabi o me dia me yi me interview na isa me didi watamo na ma so le ko dabi okay papa fe yenhwe ye mampeni John Dramani Mahama ba wa ba no eni adwuma eda ho a e twen no senior Ghana for aso ano de twen no the titru ene dollar akosoro
petrol afi kura so de netu beka akonya so anfa netu nka akonya ene ato renchema ato kantamanso ne nyina da wa twen no ugidi se papa yi se ne wo share Ghana fo bom obetimi deliver mai oh mame John Mahama me so e nyame nsa okay nyame ye ni okan John chapter 8 verse 12 wa Yesu ka kire Farisifo no se meni wi ase han na de odi machi nanti sum da John chapter 8 John Mahama nso wasem na aka no and a Bible mu John chapter 8 verse 12 okay meni wi ase han de odi machi on nanti sum da yet no John Mahama won once wakote na chiri anu won niema bebre sua niema bebre eti ne second we ya waba no adwuma wo be na be chen first de no okay sai say Yesu Kristo oba first oba nso ogwa ama second time oba no so oba no say den arenade sai na John Mahama oba first no oba ni cool but this a year waba 2025 adwuma wo be pono eni adwuma ketwa eti no say John 10:10 amamuo we die ewu papa ne Ghana fo bi so kan se ye light electricity Ghana ye use no na Mahama ba yi se wo betena se won tena se kwedi kan ka se na MPP fo ma ye use light na wo mantua and it's possibility say be san kodum so no wo ho Ghana fo kire se we no ye excuse Mahama edema o hwa ontimi nya adwuma no ono so ni mu be kan wa light na o kan no dum so no say that so dum so that so o aje obi a won kan ko yi kontomponi a wonya heaven a wonko na obeka chese of kum chiacha say dum so ni o me no ka say dum so e da so ho okay ama dum so ye adwuma pass yes dum so wo ho want to me and face dum so that want to me and face na John Mahama aba ye boso me na watwe me no onye magic okay Davio eni penya abotre ma John Mahama eni penya abotre ma no papa se wo ka se ye nya abotre ma na Ghana fo se oba no enye ne yie muti na wo baaye onim se asai ne campaign na wo ye nyina kire se oman no te bie wo mu no enye enti ye fa nhye na sa enti anya waboa ne ho wodem no baaye enti excuse pacho waboa ne ho wodem no pacho o twiska wodem o twiska wodem edem wo na waboa ne ho na wo ka se John Mahama aboa ne ho wodem na waboa ne ho wodem sa wo hye dem no machi ye di twiska nyina egu John Mahama dem eno di wona bi so asem no eno di twiska wodem once ya won krofo bi owa em so won didi bato won no nkwan sa John Mahama ba enane kire wo bia ni won mo betumi di pressure ato John Mahama so adwuma di obebo adwuma obebo okay what I say said the krofo we John 10:10 omo tetu o man na say wo man no ama o man no akọ zero na John Mahama e ba be yi o man ni ya na enane kire ya what the pressure to no so na de be ni ade dabi adwuma di obebo okay sa na miss of kum chacha me ho no papa se ne adwuma di obebo de a agro be ye de fra no pa memne da so be ye de fifi ana oba nso kwose adwaye na wo mpie ya na oye den no wo ye ne hu enti oye no enti what no position 8 years dia ye ne hu ye enti wo ba no one Ghana fo ni excuse bia opposition no na Ghana ye mfa nhye ne nsa wuti opposition a Ghana adwapade no ye mfa nhye won sa aban oteso na ye de hye ne nsa onya ba aban mu a na wo start ye hu yie etoto neema wo opposition a won toto neema papa wabetena so pen ne enti ama Mahama de na se ejawo mu no oyobi a waba bedi akonwa ne pen wadi onu anya ne 4 year term ni di wieye ena odi ye papa Atanos na mefa ne kransi ye de kakra so enu nti wabedi bi pen nti wonim se ne Ghana mamuotie ena okotena afie so 8 years ode hwe ne course no hu se ne akwai de enya sa nete ena wasan aba nti bana wasan aba ne bohye bi a wasan kwade baaye eye e-levy betting tax electricity dollar ni ade afei o hwe enkomo a ekoso media no so ne ministers ne eka atofo senkwa we bi e ba monte so kire se
betting tax na NDC for share bo se wo mu ba o mu be ye fi ho no afi de nya betting tax no be fi ne mu bet na kasa na wo mu be twem ya ye se o mu magana fo mu be de adanko bi be da me ni aba me fa no be sisem what ya say be no John Mahama no what ya free danum okay da bi what ya free danum ti bi free danum ade obeye bia wa hyebo no a wo so obeye no me ni aba ya ma ne bre de meka no okay ewi ase no I say wasi dan edi yesu wo fefefe na obi abetenam na wase dan no oba oto obu asesiesie sese John 10:10 foi o wase no enti John Mahama nyame ehira no ewurade ma ni nyansa a wode ma Solomon ne bi ewurade mo na ho ban na ewurade nyan kase mi chia John Mahama pa SNCA chief of staff Mr. Julius Debra oboduma papa chief of staff Mr. Julius Debra nyame hira mi chia wo yele Mr. Julius Debra yele ma me ho ofe papa bi ewurade hira na ewurade nyo kase enemy ya me maame Jane Nana Opoku Ajimai vice ye ba Ghana ha ye nya vice obada maame what set record nyame hira maame Jane Nana Opoku Ajimai vice nyame hira ewurade ma long life da NDC mpanifuo nyina munyina nyame hira da ewurade mi ekwa amamo michia omampani Mahama ni nua Mr. Ibrahim Mahama sani opuni power respect nipa da won bra ne won se me nipa no hwe koto enwa no ma odwan wo odwan aponche wo aponche eti baby a Mr. Ibrahim Mahama wo bia nyame hira